У гэтых цэхах робяць знаёмыя ўсім драўляныя кошыкі, у якіх потым так прыгожа і экалагічна прадаюцца ягады, грыбы, зрэзаныя кветкі або свежая выпечка. Вытворчасць драўлянай упаковачнай тары інвестар адкрыў у Бешанковічах. Так незапатрабаваныя, незадзейнічаныя пэўны час паўразбураныя памяшканні былога райаграсервіса атрымалі другі шанец. А раён – новыя працоўныя месцы, паступленне ў бюджэт і валюту. Пад рэалізацыю інвестпраекта вытворчага прадпрыемства па вырабе упакоўцы з драўніны інвестар атрымаў гэтыя плошчы бязвыплатна. Зараз ад старых гаражоў тут засталіся бадай толькі сцены і падлога. Зрабілі капітальны рамонт, набылі і ўсталявалі абсталяванне. Дзве вытворчыя лініі, станкі, стэплеры, канвеер. Прадпрыемства працуе трэці год. Кіраўніцтва ўкладае сродкі ў рамонт і добраўпарадкаванне тэрыторыі і ў развіццё вытворчасці. Маюць планы на будучае. Сделана одна автоматическая сушилка. Сейчас вот мы уже приготовили вторую автоматическую сушилку. Вот, на перспективу установлен у нас уже один контейнер для заморозки ягод и грибов. В этом году планируется закупать местные ягоды и грибы, замораживать и тоже отправлять на экспорт. Также завезено инвесторами оборудование для шоковой заморозки. Тоже вот за май-июнь нам нужно будет установить, смонтировать это все, чтобы уже к заготовительному периоду нам подготовиться и заниматься реализацией этого направления для нас. Мы не стоим на месте. Все влаживаем. Ни одного рубля пока еще инвестора не забирают. Все идет на это производство. На ремонт, на развитие, да, все остается здесь. Кошыкі з беларускай бярозы і асіны тут робяць выключна на экспарт. З Бешанковічаў яны накіроўваюцца ў Польшчу і Літву, Германію, Галандыю і Данію. На прадпрыемстве атрымалі новыя рабочыя месцы 40 чалавек, у асноўным мясцовыя жыхары. Прайшлі навучанне, набілі руку, засвоілі выпуск 20 відаў кошыкаў. Я работаю второй год, мне нравится. Интересно, заработать можно и... не трудная работа, в принципе. А гэта былая шорная фабрыка ў Бешанковічах. Пустуючыя старыя памяшканні таксама бязвыплатна перадалі пад інвестпраект. Пад арганізацыю вытворчасці загатовак верхаабутку. Пачыналі рэканструкцыю ў 2013-м. Зараз тут размясціліся утульныя, светлыя і цёплыя цэхі буйнога вытворцы абутку. Напрыканцы мінулага года запусцілі ўжо другі вытворчы цэх. Прадпрыемства дае месцічам больш за 90 працоўных месцаў. Шорная фабрика была, я работала на ней 13 лет. Конечно, сейчас все поменялось. Окна, санузел, столовая. Тепло стало. Условия, конечно, для работы очень хорошие. Я вообще приехала 6 лет назад с Украины, поэтому попала сюда случайно. В торговле работала. Ничего, научилась. Несколько процессов обучилась. Ничего, нормально все, нравится. Начиная с раздевалки, да, и сам цех, и раздевалка, и чисто, и тепло, и уютно, и столовая. Не, все хорошо. Начальнік участка Святлана Самсонова з Бешанковічаў прыйшла сюды з адкрыццём першага цэху, вывучылася і ўзначаліла вытворчасць. Кажа, ёсць вакансіі і магчымасць росту. Прадпрыемства мае намер развівацца. У планах павялічыць колькасць рабочых месцаў до 150. Я пришла на работу в 2013 году в качестве обработчика деталей, то есть на процесс. Со временем пошла учиться в колледж легкой промышленности, получила среднее специальное образование, стала мастером, и с 2021 года, с января месяца, меня поставили на должность начальника. Переобучаем людей, постоянно повышаем разряды. Возможность для работы есть, хорошие условия, хорошие, и заработать можно, средняя зарплата, приличная. Яшчэ зусім нядаўна ў гэтым двары і школьных сценах па вуліцы Ясеніна ў Бешанковічах звінелі дзіцячыя галасы. Аднак вучняў стала менш, выдаткаў многа, утрымліваць такую вялікую гімназію стала нерэнтабельна. Вучняў размеркавалі па двух іншых школах Бешанковічаў. Пабудовы паспрабавалі выкарыстоўваць у час канікулаў як дзіцячы лагер, але карэктывы ўнесла пандэмія. У выніку комплекс капітальных будынкаў трапіў у рэестр невыкарыстоўваемай маёмасці. Для яго будуць шукаць прызначэнне новага ўласніка ці інвестара. Аб'ектаў, якія не выкарыстоўваюцца, у раёнах шмат. Каб маёмасць прыносіла прыбытак, а не назапашвала страты на ўтрыманні і ахову, трэба шукаць новага ўласніка, які здольны даць новае жыццё такім пабудовам.
прошлом году у нас в календарной графике было включено 8 объектов. Из них мы 4 продали за одну базовую величину. Один объект мы безвозмездно передали в пределах коммунальной собственности. Но в основном это, скажем, социальные объекты. Это школы, это детские сады закрытые. И, конечно, там производство большое не организуешь, но хотя бы малое для нас это тоже значимо для района. Это развитие района, это развитие сельской местности, это поступление налогов в районный бюджет, это создание рабочих мест. Поэтому мы работаем с каждым инвестором, который у нас появляется, привлекаем, то есть всячески, помогаем, способствуем организовывать производство. Асобам зацікаўленым сёння прапануюць будынкі камунальнай гаспадаркі, былыя дзіцячыя садкі і школы, клубы и библиотеки, сельскохозяйственные объекты. На сегодня еще все эти объекты, скажем, в работе, проводятся реконструкции, текущие капитальные ремонты. Это будут объекты станции технического обслуживания, которые в прошлом году продали. Это объект общепита, вот завершаются ремонтные работы. Детский садик в Синицах мы продали для реализации, для организации швейного производства. Но пока у нас инвестор из России, пока немножко медленно ведется. Ну и один объект мы передали в пределах коммунальной. Это туда у нас переходит дом ремесел. Пионерский лагерь мы продали за одну базовую величину. Вот планируется организация агроэкотуризма. Пока вот уже движутся работы в этом направлении. Думаю, что будет хороший объект в перспективе. Ну и в основном социальные объекты. Ряд объектов мы продали для организации личных подсобных хозяйств. 2 объекта таких уже у нас введены достойные. У рэгіёне праводзіцца комплекс мер па ўключэнні ў гаспадарчы абарот невыкарыстоўваемай нерухомай маёмасці. У 2020 годзе на аукцыёнах, арганізаваных камітэтам дзяржмаёмасцей і аблвыканкамам, прададзены 140 такіх аб'ектаў на суму 3,5 мільёны рублёў. 11 аб'ектаў здадзены ў арэнду, 18 перадалі пад рэалізацыю інвестпраектаў. Сёлета ў рэгіёне на продаж выстаўлены 365 аб'ектаў нерухомасці. З пачатку года прададзены 9. На сайте Комитета Витебск аблмаёмасцей и официальных сайтах гаррайвыканкамаў размешчана падрабязная информация с фотаздымкамі, описанием и характеристикой побудоў. Ёсць і прапановы по продаже акций прадпрыемстваў. Еще сформирован перечень акционерных обществ, акций, которые предлагаются к продаже. Этот перечень состоит из 32 акционерных обществ, но эти общества в основном фонде преобладает доля Витебской области. Есть уже случаи, факты, когда районы принимают решение о продаже акций, принадлежащих району. Так, одним из примеров это можно назвать ООО «Черещина». Свою долю в этом уставном фонде акционерного общества продает Лепельский райисполком. И 23 апреля в райисполкоме будет организован аукцион по продаже пакета акций, принадлежащих Лепельскому району. Начальная цена рыночная установлена где-то порядка 4,1 миллиона рублей. У Беларусі спрасцілі адчужэнне і пакупку старых пустуючых дамоў у сельскай мясцовасці. Адпаведны указ нумар 116 уступае ў правы ў верасні. Новыя правілы тычацца жылля, пабудаванага да 8 мая 2003 года, да ўступлення ў сілу закона аб дзяржрэгістрацыі. У рэспубліцы каля 7 тысяч невыкарыстоўваемых дамоў у сельскай мясцовасці, каля 1000 з іх у Віцебскай вобласці. З 1 студзеня 2023 года плануецца стварыць адзіны рэестр таких объектов. Те жилые дома, расположенные в сельской местности и построенные до 8 мая 2003 года, то есть до момента вступления в силу закона о госрегистрации, могут собственниками продаваться без правоудостоверяющих документов, но при условии внесения сведений по хозяйственную книгу соответствующего сельсовета. После совершения этой сделки регистрируется в райисполкоме безвозмездно. Новый собственник обязан в течение года после заключения договора купли-продажи получить правоустанавливающие документы. Пустующие жилые дома будут выставляться после того, как судом будут они признаны безхозяйными и переданы в собственность соответствующей административно-территориальной единицы. Эти дома будут предлагаться на продажу через аукционы по начальной цене, равной рыночной стоимости, с поэтапным понижением на 50-20%, вплоть до одной базовой величины. И облсполкомом будет дана возможность определять
сельские населенные пункты, где сразу можно будет приобрести объекты за одну базовую величину без поэтапного понижения. Для аматараў каштоўнай даўніны. У паўночным рэгіёне можна набыць панскія маёнткі, сядзібы, манастырскія карпусы і нават руіны сінагогі. 17 аб'ектаў гісторыка-культурнай спадчыны прапануе інвестарам Віцебска аблмаёмасць. Разам з управленнем культуры аблвыканкама сфарміраваны асобны каталог па аб'ектах гісторыка-культурнай спадчыны Віцебскай вобласці для патэнцыйных інвестараў. Будынкі, сядзібныя комплексы і культавыя збудаванні ў асноўным 18-19 стагоддзяў. Магчымы продаж ва ўласнасць на аукцыёне з паніжэннем першапачатковага кошту нават да адной базавай велічыні, арэнда або бязвыплатнае карыстанне пад рэалізацыю інвестпраекта. Да новага ўласніка такой нерухомасці ёсць асаблівыя умовы. Пабудовы прапануюць тым, хто гатовы прыкласці сілы для захавання архітэктурнай спадчыны. Поўны спіс помнікаў архітэктуры, якія шукаюць новых гаспадароў, размешчаны на сайтах Віцебскага аблвыканкама і камітэта дзяржмаёмасці. На бліжэйшых аукцыёнах будуць выстаўлены пабудовы былога завода па Пакроўскай 7 і будынак па вуліцы Калініна 1 у Віцебску. Пытанне эфектыўнага выкарыстання маёмасці на пастаянным кантролі ў камітэце дзяржкантролю. Местные органы власти сами должны выявлять эти пустующие ветхие дома. Во всех районах, городах созданы комиссии. Они должны не меньше 2 раз в год производить обследование, составлять акты обследования и принимать предусмотренные меры в отношении этих домов. Это если они признаются бесхозяйными, то они по решению суда обращаются в доход государства, либо находится собственник, собственнику настоятельно рекомендуется привести в надлежащее состояние земельный участок и жилой дом. Ну, если он не выполняет, то по решению суда тоже изымается. Повторюсь, такие дома есть абсолютно во всех регионах. Наши контрольные мероприятия показали, что не совсем качественно, можно так сказать, местные органы власти проводили инвентаризации. Фактически их куда больше, чем числится на сегодняшний момент в реестре. Па выніках кантрольных мерапрыемстваў камітэт дзяржкантролю вобласці накіраваў асобным райвыканкамам рэкамендацыі па скарачэнні колькасці невыкарыстоўваемых аб'ектаў. Важна, каб кожны з гэтых будынкаў меў клапатлівага гаспадара і прыносіў карысць эканоміцы.